nza simulinga bona nzikiriza bo. Sasa sicho ni Kiswahili. Kwa numva na kanuni numvishe. Watu waliotoka kazini kwa ajili ya mchungaji wa ng'ombe wakaji wakijifanya wamekutoka mahali pa heshima. Apu ndumva warabonye ishuri idasaba fees. Subiri kidogo. Wewe sikambare kweli. Kavumbi, niko uko aje. Uko salama. Niko salama. Lakini nimekushanga sana. Umetokea wapi? Ghafla hivi. Nimetoka Kongo bro. Nikaona nikasema lazima nije Rwanda kuwasalimia. Kongo yote ukaiacha ukaje kuniona himu. Heshima hiyo. Nilikuwa nataka kuona kama bado uko hai. Tayari umeoa watoto 3. Wewe acha. Mimi bado niko kwenye maombi. Wewe je, maisha ya Kongo yakoje? Maisha ni movi bro. Kuna action kila siku, lakini mshahara ni kama egistari. Wanatuambia Kongo pesa ipo kila mahali. Pesa ipo kwa wengine, lakini Rwanda je yanayendaje. Hapa ni dihamu bro. Ukichelewa kidogo hata bodaboda inakuacha. Nimesikia ndio mwana nakija mapema kila mahali, lakini mbona hukuwahi kunitembelea Kongo? Safari nilitaka lakini bajeti ikasema hapana. Sawa tu. Wewe je bado hujaoa? Bado wasichana wapo, lakini mahitaji yao yako jikuliko. Mshahara wangu hata Kongo ni hivyo hivyo. Mapenzi bila pesa ni kama simu bila charge. Kweli kabisa. Utaka Rwanda muda gani? Wiki moja, labda siku 3, kutegemea na wallet. Nitakuonyesha Kigali yote, lakini ukomboke hapa hakuna kuzembea. Sawa bro, nitafuata sheria zote isipokuwa bei za chakula. Karibu Rwanda basi. Asante sana bro, nimefurahi kukuona tena. Ariko nkubi wa muhungu hararuguru yabaga mu mahanga yaje ariko kuna meza umuzungu neza ndetse abaga mu mahanga. Wa mutipa ara hafi yo kucyapa umwe wabanje gukora ubushumbara kwa Pascal nawe wibuka. Wa mushumba Twiri Igomani ni Twiri ariko kuna yabaye umuzungu. Shana ugakabye mwana, umushumba sabaye umuzungu ni wahe? Oya ngubi nagakira umushumba kuko kuno namubonye ashobora kubakora muri guverinoma yo mu mahanga. Shana ugakabye ndakuzi n'ibikabyo byawe. Ni guverinoma yo mu bushumba cyane yindi guverinoma uvuga? Nge ndi kuvuga nyobozi. Yes, nabyo birashoboka da. Akajya amenya amataka mwe uwo munsi n'amafaranga bacuruje. Ako nkubi kora icyo ushaka gupfobya umuntu. Urabizi neza ari umushumba none ngabaye umuyobozi. Umuyobozi cyane rwose kandi utanoroshye kuko nkurikije ukuntu namubonye n'igiswahili ari kuvuga. Nkubi twiraho yarari ashobora kuba yari gitifu. Icyo giswahili nicyo kiri gutuma ubyemeza. Sha nkubi ubyange cyangwa ubyemere ariko icyo nzi cyo Twiri yari umuyobozi. Ariko Kavu igihe gitanafa kuragira mu Mutara waramubonye? Naramubonye. Ikigande yavugaga urakibagiwe? Ariko yagacishijeho nyine. Reba ukuntu adidibuzaga ikigande nka meya wa Kampala kandi yari umushumba hano mu Mutara. Na Twiri rero ushobora gusanga atararenza hano Rubavu. Ako nkubi uzi koti yaje yambaye, ubwo uzi ipantaro yaje yambaye, ingofero n'urucabana. Kavu ndakuzi ibikabyo byawe. Nkubi nabyigikabyo. Uramutse umubonye nkuko yari yambaye ejo ushobora kugira ngo ni kofi yaje mu Rwanda. Ariko se kuje uvuga ngo yaje yambaye congo zasoya zaje gukira? Izesoya ndi kuvuga bya bivunja yararwaye. Gukira gusa ahubwo se ko wagira ngo bamushize kuri nivo ari gutambuka neza ukagira ngo ni umumoto. Shantari gusa nzi neza yuko butarubwira namubonye. Sawa reka nzamuke namubonye namuzana. Wowe gerayo turaza kumenya ko igiswahili kiba ari cyanyacyo. Wenda mucira umugana wo mu giswahili numve ko usubiza. Rudakuba Twiri yaje hanyuma none abantu basaze ngo ngwiki abantu basaze pe basazwa nuko avuye kuragira ku Gisenyi se bose amaboko bayamanitse. Ariko rero abantu nabo nabafeke ubu hari nabaje kumva atangiye kuvuga ku gaswahili bamwaka amadolari mwavuye muri Canada gupagasa. Buriya ku bantu binaha nawe umudiaspora w'irubavu sha ubu byabaye da. Ariko nyine mani n'abantu binaha bakangwa n'ubusa. Nuzi cyagiye igihe tuva kuragirayo narivugiye ngo niribyo yiyaca ndibyo niribyo yikuta. None se kuki wababwiye ko ariko wabasanze?
lakini niliwakuta. Hapana, hivi ndivyo nikijarau wao. Ibi kibazo cyabo ntibamenye yuko nabasuzuguye. Hanyuma bakomye amashyi ubwo baranansengerera. Ubwo baguraga banambaza n'igihe nzasubirira mu kazi. Bashaka gusubira muri ziranga. Oyanjye bakekaga ko mfite akazi karenze iyo muri Kongo. Sha nuko rero natwiri byagenze. Ashwe biriya birashira. Iyo babonye wongeye kuba nk'uko wagiye umeze barabyakira bakipowera. Akuze ukuntu abantu babigize ibya dani. Nyine n'ibyabura. Hake Kazungu niyagiye mu Bugande. Oya nawe ejo bundi yaraje. Ugira ngo se muri iyi minsi mikuru hari utaraje. Oroshya rero uraje wumva ukuntu bazajya bamuvuga. Kubera kuvuga ikigande cyane rwose. Banza badakunda kukivuga ariko. Oya ahubwo reka mbanze njye kumureba. Sha genda mwana nanjye reka manu. Salama Sarisa. Salama Kavu. Mani wabonye Twiri? Yabaye iki? Nose naguzi ko yavuye ku kazi mwana. Yavuyeyo hanyuma se. Nyine mwarahuye. Sha nabirenze tu. Nguki? Nabirenze. Twiri se nawe shose ufite ngo ndatana njya guhura nawe. Nabamatana kugira ngo bigende bite. Ariko Sarisa ubuze igiswahili Twiri asigaye avuga. Wenda avuga iringara. Twose ko tuba twarahereye kuri Sarisa Pro Max. Oya Sarisa ni wirarira. Twiri ni wakanzaho. Wese ndana kubona uri kuvuga igiswahili. Nza simuringa bona. Nzikiriza bo. Sarisa icyo ni igiswahili. Ko numva nakanu numvishe. Iryo ni iringara. Sarisa uneye ubwoba. Sha ubwo uziringana n'igiswahili ushobora kuba ukizi. Yule ni mtugaji wa mkate pale kwenye mguu. Hiyo ni sahihi. Yote ni nini? Watu waliotoka kazini kwa ajili ya mchungaji wa ng'ombe wakaji wakijifanya wamekutoka mahali pa heshima. Hayo maneno. Sarisa uriya sewe. Na wewe umushumba mu Bugande. Yo mpamvu ari kuvuga zirandi. Niho bose bazikura. Ndumva warabonye ishuri ridasaba fizi. Mama sha ni nako bimeze. We Kazungu. Yes. Ariko sha wamaye ko amadolari ariko numvise ngo we na mukuru wa musigaye muri aba diaspora. Diaspora yaheke inka z'i Bugande zijya kudusigamo imvu. Nezi rubavunusi bagirwa mwana wa mama. Nyamuneka niba uri content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu Cyanzu Kegel Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose mu content creator yakenera, kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura. Bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarushose nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri Comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kubahata comedy ucye bwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekran yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Gana Icyanzu, inzozi zawe muri content ziba impamo.